Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Don iba kentok baki ba om. Baka MDA government hapok jelang Konrad baru prestun. Dari tangki nom penbiji election. Sembut Menteri Rangba jong kejelau ba Preston Tensong harga kendai terik nok pra arjar fuar. Lapli pat ba ya ke office terikam jong executive engineer PWD Roads Mauplang Division ha Mauplang. Ha ba keren kumkong san ha ke jingilang. Ba Preston Tensong loyo thu ba ka sorkar kala rai ban pen kha Southly ki PWD divisions ki ba kentop ha Dadangre ha Kharkuta ha Motion Road bat Mauplang da ka jingtemu ban pen poi Kamsted ya ki song penroi syakipat ba. Hakini ke jingelang la sakilang dau MLA ka Mauplang uba Eugene Son Lingdo, MLA ka Soyong uba Samlen Malngyang, MDC ka Mauplang Dingye uba Lamprang Pla, bat MDC ka Soyong uba Sherbor Maulong, Chief Engineer PWD Roads uba KK Mawa, Superintendent Engineer PWD Roads jong ka Eastern Circle uba Eskendia, Executive Engineer PWD Roads jong ka Shillong South Division uba W Rilang Lingdo bat kiwi-kiwi. Ilai bodien ado kakendai gue kakendai buat ban bodien ban pentil no yang ni ka PWD division sangat division the whole kapor kaya kabong do lawan yakin do bapa rabde ji lendo bala bodien bana jisok sarkar kendai bosal bana tak por teater ni bodien lawan kagalang ki nong yalam mikha tu por lawan ni ba lonia kubu meli lai botlang ke hima dan pang bai nangta hadin sawani badep ikodi bajil do bat akasnem arjar khatwei khata ilayo man pedi yani ga building nak do bilang mencari asam type kemudian office jong SDU apa di national jong ini tu pun bah jindo pada om terkata lay budien pada problem pada waktu no addiction ajar am kami kalah kalai hendai isa itu kema KGM sudah tolong dan hendai kan songkan nakalian jong indo berfat no ilian entil no ilai budien terten hadu mentah hadu bai lihat itu lakan no kan view tendai kani kemucim hapo jong ni kahima pergalan dukikam jong kahima ngadu ki indo menteri ki bakrau ki romba snom ikut ki jajo lima jonghan berbodien terten pergalan ru Ihiba bemarjang Bania Pedulong ini kekam Bagi rombak selong Bapero-pero ni Than jumi Wedok tilang bani budin Bani sesukar Bapelong kami ni ka Division kejongi Dan dia paling kata Jing Persian Kawan kecil luar mesin Badu mesin Dan dia Sengal kubu Menteri balong narukat nas pak baik beliau lar beliau senamata berpumuan visi narukat jasau kedega mesin juga pandai dari ga samsara ni kampat sunaja naga kalau menjiku itu naga pinodi bawan pada kamani mau plan division bat kan longdu kaji mentoy nanta aki Jepatrai kam maphet
ban sam surok chiki than to phe jo mahapau de division Suaru osnam arja katway kaar. Ladon ke jingtu. Banwara ya keniga division hang ni. Hanrai kamla banurlong. Namar kamdan ke jingnya sungtu jingmot. Para nong mikmat WMLA soyong batu WMLA mau flam. Tekum ta kani. Kalong ke history. Keba kum WMLA cuk soyong. Keba ngadon ke jingtu. Bat ya ke keba ke sorka MDA. Apa kejingalam jang chief minister jangi Konrad Sangma. Batru apa kejingalam i deputy chief minister jangi iba Preston Tensong. Kalong kumne kumba kalong de nak jing tweet ke joki ngiyo ban penulong ya ka division hang ni. Kumlai si bonsa ya ka ke baklale om tang hang ni ya ka jalahi barokawi. Batru ngaci tu ipi Kajingwara yang ada ke division hang ni. Kabanding kong do kalong ban pelat ya kajing kapnya ya kesor selong. Lada baro ki office kita nut kesor selong. Nalor bakal kapnya lupa gandang kapnya susu. Namar ki kontraktor ki bay tray hakade ka selong South Division. Ikan kop nadok ke penosla ke mau flang bat ka soyong konstitusi bakato katne namairang bat namali. Dan ikan gini kontraktor baru kin amdunai praspa ngut ki kontraktor. Kementare we kontraktor ko we kadi ikan kaya yatang araspa li selong lakamnya. Ngai ikaret cross. Ladap tak kali mong sayang mong plang bat penosla. Kanai thamnya hang do kan. Dalam thamnya nang tu kawan ka blok Chastigel kapoy siya jali kapoy do sa upar selong. Dia kene kawai kadai baka sorkar jongi menta ka sorkar MDA ka perkat ya kata kumno banwara ya taka roy kapa siya jan jong pai ba balai kinong mo plang bat kinong soyong kin lai kedu sa tay po silong saw hanrei kila jay banwang tang po mo plang de kumta kum kadai ka sorkar ka bangidon kalong ka sorkar ka batray Baka sorka ka ba iya jepat ba? Banwara ke jindem kampat ba? Kam sajan kenang baka roy ka pa konstat. Batru kipat ba kinsok. Kini baro karoy ka pa kawan. Nama ka sorka ka batray. Baki nomikmat ka bodien. Kebot sibun ke jingkala kawan hanya ka sorka ka paminta. Hot haka jingi traikam. Hakasansa ka kada patpa. Rangi tray pakan no kan noru. Kadom gijing kento. Kang mahabadon gijing kento. Mut kadom ru gijing saiso. Ada kasorka ka batray. Ada ki minister ki batray. Sibun gijing kento. Namareu ging bo saiso. Sibun ki mau kinsa kawan. Lalay ging bomdon so. Umdon na kawan. Tumjuru ya ka sorka ka batray ngisakan to. Lada ya ka sorka ka bom tray in lekran niyo. Nda kiran ru bom mentoy, bom EA, bom tray, bom skap. Bahasya skap lang no. Nakarda kam don gi to. Tengong ipi ka jing tray kam. Jong ka sorka MDA. Kalong siya ka basyar. Yang ikit patpa ka song sinong kendong. La ka day ka surap, la ka day ka umbam umdi. Lagi di building school, lagi di sport, lagi di water resources. Si bon ba di skill. Kebakar pembunuh mikmat tertib. Tang hapok ka konstitusi deru. Kerapun para skill. Lengba kadika kenap PhD ru. Lengba ka Jaljiban mission. Kadika sorka kalong kabandingkong hapok North East. Bat kabaar ni bandkong hapok ri India. Ban pedap dia ada skim. Baka central government kabu ban pentrikam ban ai umbam syaki ying kisam. Gom kinong mikman. Ngayon iba menta baka ni kasorka kalabu bat kala ai sanction. Leng baka central government ya ka way ka surak kabaki kot ka Shillong Western bypass.
Bat ya kane la sanction gamba ar hajar kurutam. Kabanyat na po sumer. Chanis po mirong. Sa po maulandap. Sa nonglingkin. Sa dawsaw. Sa krang. Sa jabar. Maupram. Wa kajit. Welingkot ng or. Haduk soyong bypass. Kanero kane ka way. Na butlum. Banwara iya kayo kakot. Jang kani kadang katang jongi bakan kiu hakaroy hakapar bat hakakamay kakaji Kadaw kalong ba kinong Roman ki kerpang haba kitray kadaya kasurok kung bagyaw naktin pa rin. Roads are the foundation of civilization. Kung bakalong kani ka mo plang balad road lasnay ka ni kong house nem kakandayin rupaw hakapor ka Assam balay ka tengru ya kani ka division ka MB PWD Roads Division masim ya kani kabu banganay kublay kantame kaburong ya baro kinong siya trong ki himay paper kinong mikmat trong ki konstitusi paper wat kamtam lu ki menteri kamtam ko hawalong menta iba preston tingsong ba ngila yo menta ya kani pamoplang division kumba PE kamoplang kadai kawai nakiwai kishnong kabangalabat ong kabaublay ulak kerku kerpang nidon ang me ka PhD ka Public Health Engineering ba ha kapor jang lindo ba mensyua laay kalat ya kasorkar banbu ya kani ka Public Health Engineering hong ya po plan bani iru baka day ka jingkurku tan ya kay mama pa henry ya kanong ba shulongi pro kaway kung ba PUE ka umbang ka umdi kaya nang ne kabat kabakong san ay kaday kalaw kertan Bamenta iyo mag-play ya kanang division jong PWD Moplan kay kabang iyo yu hakini kisan post nam kum kajela kumbalong hakani katan ngi ba kata kadak kabangi kum kinong shong to kini kitan kini nanti malak san snem ta kadai garoy sapar kum bagadon kini ki government offices hakani katan kamtam hakani kamoplan nidon ka block hangni hamoplan nidon ka division 1 division 2 PhD hangni hamoplan nidon ya division jong kani ka PWD hangni hamoplan kabakong san na kani ka aikam aijam kabangi kinong snong niyo aling bagni department prepare bangangi scam baling ba ka jumple jong kani ka division kiban bon kana kinong snong jong kani ka than kibali okam hagan di online angge scam kan mangkuta niju ekran sapang ka roy kapar haman ki jingalang ngaba pia syong paramapi karoy kapar kasdang tang nakasarka karoy kapar kasyong hamanla unong syong snong jong kanika time nijuong naktin parang localizing business tajimut iu localizing business haba hangni hapo mo plang nilayo division ki prepare office sarkar prepare kumju kanika tourism ang scam
Baling pa ke jing don jong kini ki offices ki prepare hang ni. Ki prepare ki jong ni. Ki mlak met syo. Ban le sya long. Namanta ki kam ki prepare. Tak jing let ki jong ki hakini ki offices ka jing let ke jing wan ke jong ki. Ki don ki transaction. Ki ba malu malah ki don ki transaction ki bahe. Tak jing ya inti ki jong ki ka ba malah sengi. Te haba niyo la ban yo shu ki department prepare akade consulency ka play ka la kelenti kam tam ki nong snong kam tam ki tu ki babu ki dukan ki prepare bakin yo ka kamai ka ji limba ki brio ki bawan bandung hakane ka snong nga fai pila ka su tu kembra kren ni mene di ba samnin bakile shasor ki lot ka tu kan ni yo nong mano Andai dah yo bangin no kelais ke bisnes sang ne ki yo nong hi mano ki para nong snong da yo ki nong ki para nong snong roi mano ni roi mangi ki nong snong Don iba kentho baki ba om. Baka MDA government hapok jelang Konrad baru prestun. Dari tangki nong penbij election. Man kasngi lebu mau norim. Man kasngi ru lekli. Kawai ka bangapwa ban pensyaya pi kalong tangkat ni. Une umau norim umilapli mentah. Ujong kamau pelang division PW Road. Une pateng lah pateng. Yodon gibawan ban pensutu batwa. Nganya tu ipi akan ke office jong u executive engineer hangni. Ngin pentrikam fully nadu Januari. Ia mentah ngi highlight ia executive engineer ba un pendep ia ka kuarta ending December na katu ke office kabarin. Ngaya tu lepa yo don ginong pensutu bakal. Naman ka beam system ni ong haban pelaj bil kan sitom sibun lagi shift hakane kapur kabalangkon. Tenrei nga pentingna ya kahima nga pentingna ya kini giramba ke mani baro arwot ba nadu u Januari kane ka mau plang division kan trei kam kum bakadei man trei kata ka bangakwa ban penting yapi na kata-kata wat slow to bakla lada don giba om bagi penbij election sampai kumno bangin trei kam nadu usnem arhajar arpulai Januari Shanem. Kadai ke sisa kini ke rombak ke laya tu, ke laya keren. Siapang ke jing andut jong kane katan banyo ya kane ke office division. Ngakan mau haka way na ke meeting. Kabang ipedian mas bahaya ba kini di bunuan joy. Siapa parti ini? Mablen mengakren komta. Bayu ji mungkin masoi kita. Mablen. Habis tu lihat di history. But mention name for bagi pediang ru yang menteri belah. Ke ultimatum. Hidayban I division. Kata kata ke ultimatum. Lada pimle kiong blok. Dengan terai kita kemen tam, kita kemen barok nengkong di sini ke arwah bagi lagi sahaja. Nengkin ong kita ba lalong kapkai. Siapa penbij kan urut ba lalong kapkai. Tenang ta kajing mentoi ke bakrau yang kena katahan berkui. Kalau kau bersisyaru nak kalian jong ulung dok bangkuai hadwaru lei. Katim ke jomu. Bat kumju ulung dok pementa. Bat katim ke jomi perokoi. Na kapor sya kapor. Ia submit ia ke memorandum.
na ka menta ka jing don kam ban don ka beauty division dengan gua ru ia ka ban pensyai kemudian hang ni kane kam dei ka accreditation kane ka dei ka creation ka subdivision kane kumju kane ka creation of division pio ka dei ka batimai na kata kadau pidon arteli ka office hang ni apa mau plan ka benengkong ka office u ka state engineer ka baar ka subdivision ka balairu ka subdivision nang ke apa soyo bakini ki lightly ken syakri ya kan ka than parok ko bat nang scam banang ni segman ka bay diesel ka bay petrol ki kontraktor boro layo bantit do extra ikut. Agak jaga ban late nang ni ban puai silong nalor bablok. Anda bikin ya kecik nudong kalau ke bekrau. Rena soyong wantang mau pelan. Mendon traffic jam. Nalor pemdon traffic jam. Nalor berguna ke bayut ban siu by petrol ini ban siu diesel. Yo ban rak mit kambun syi. Kikun samla kikun heparit. Sapet ye kata bi mei ipa jompi. Nang ni segmat. Hakabe dei bakikam jo kapludi. Kim don kam shu ban lek sa sosilong. Na thare kata kadi kenong rim jongi na kasorka. Bangi om. Ngikwa ban decentralized. Ngikwa ban centralized. Ngikwa ban decentralized. Ya ka powers. Jong government. Kenang bakan syakri. Ya ki pait ba. Kam hajan. Bat kam hajan. Kata kadai ka bangakwa ban om lepi. Bat ka jurisdiction jong pi hang ni. More or less. Kadon om duna ya ka lais pa prapo kilometer. Kabala biang bahak kanega division. Kumbalais pa prapo kilometer tam. Kan kentuk ka road length ha kanega division ka patamai. Mentaus nem ni tau southerly division hapo pejela ka jongi arteli satai sagaru gawe ka kadengri ka baar ka karkuta Batsyani syakasi jatia Nidon arteli Kawai ka mau plang Bat kawai ka mau sundut Balai ngilit tau Yakini Southly Kadai hadin mengilakin nila dia Kasilong South Division Kalahek pala Kasilong South Division Kalajat poi Syakasi hajar Kilometer Karud leng Kanong stoy Kabalahek pala Katuranot kabalahek pala. Na kata-katao ngiray ya kaban pli yakin dia. Southerly division. Ban ngakwa ru ban pentip ya pi ba ya ka Silong South Division. Nginra no siya punusla. Kani kamdei bagi pentemai, ndei bagi grade temai, nrai ngin rename ya ka. Nama bangin dumbu su ya ka office hangtei hapo Silong. Ya ka Silong South Division ngin yarahno siya penusla. Baling ilek punta mene kini kiru rangbang iba samlin ilaong ban control ya ka infiltration sa Silong lani ban control ya ka traffic jam sa Silong kat bala ngikwa ya ka banrang ya kay office jong sarkar kam siya nong kundok kata kadai kanong rim kabamangi ngikwa banle bat ngilale ru menta nang kadang don bun susu ki weipat ki office ki initiative ki mga isim ya kabahati ni kisngi ki banwan ngin nang pendet kaway hadin kaway pat bat kani kasolkar kabnitrey menta ngangampat cuma nadu banglong emily badengkong ban melong
minister nungkong du arejar lai. Kadi kasin ka benengkong. Bahadin bengla simti ya kasorkar arajar katra. Menjuyo tiak, menjuyo den. Kajing kawai hadin kawai mat. Mari adep simti kasorkar ngakan mau. Katu kajing kabak krau. Kabak jia kalon ada problem. Hagwe day bakat hem motor. Katur kabampor yang ni bangin kontrol ya kalon ada. Nang tu sasipang mi sakasyamati, sasipang mi sakasi ebi, sasipang mi sakai ka COVID-19. Biok tray tak kadiat por. Mereka jing tray jong kani ka sarkar ka pemerintah, mendai mengerosor. Ka jing tray jong ka sarkar ka pemerintah. Kadang ya rengkat. Bat kita ki khatsan snem ki bala le. Ki bala syakri la tray da ki weipat ki sarkar. Ya kata ngamrok sarong seperti start pilak banwat ya kejingtip kebasuk provinsi. Tang ha mobile alat. Dengan kuat ban ong ya pi ko kilong kemi kilong pa ki kon sama. Ken maulem. Duai lem. Bahak wajar apulai. Kani ke sarkar. Kan teng biang. Ban syakri. Ya kejelang itulah jumi perokoi. Kata kabang kuat ban kerpan. Ban ong ya pi. Ban menta kasih ladet nang ni. Dan lid sakawai. Kajingelang. Ban lid penbenar. Officially. Ya ka Krausin College. Ya kabangina ke sarkar ngelarang. Ban pelong ya ka community. Lani ka People's College. Kajing mentoy ka bakrau ya ka mauplang area Porokaway. Ban ngangis kan. Baki no mauplang. Kindon ka mesim sngomu. Ka mesim sngoburok. Ya kini kambak kamsan. Kiban nakal yang jumi ke sarkar. Ni persyam banwan rap. Hakane ka area jompi Porokaway. Doble tray kenal pun kurku kerdok lami yang ibarok. Bat nang ngetsken ko mo api. Bau newsnet. Bat nang ni sekman. Kani ka area jompi kanang kiu. Kanang pernai. Kanang susi. Haka bangin yoi. Ba katui kejingkerku. Haki benta bat hekel yang barok. Haki jing syah bani ai ki projek ki kam. Kataruh pada employment. Unong de mau, unong de siap. Umesteri. Kinong klek de bilang. Kiok kam nak kawai ke projek, siya kawai tak ke projek. Lada nyew hajar klur ni ai. Na ka root sektor. Ki kontraktor barok. Kimla ban ong mungkin trehi marui. U kontraktor kimla ban ong busna simendi. Mla ban ong busna narodi. Mla ban ong bau kunrohi usna jingking hi uti surapi. U create ya ke employment. Bat kata kadai kakak. Habau create ya ke employment. Kaya kebajia. Ka ekonomi. Jom bejela jomi kaki. Kinong belas ni. Kiyo bai belas. Bat kapai belas ni ke jomki. Kanang kiyo. Na kawai kebenai syakoi pat kebenai. Kata kadi ke employment gamang ong ipi. Naleba pinong bagin create employment jika kam sarkar kata kapom lalong lano. Pinpek kita ki riset ni baru mana boleh keren syuk mentai ke kam sarkar. Klaim ni keren. Kajing keren kalong ban create ia ke employment. Kabangi om ka self employment. Kabangi lang ban generate daladi yaladi. Ke sarkar kan create ia infrastructures. Ban kabatam nang ta. Kadang kam jom na jom pi jom ni iwe biwe bantri
Tengah kuat suban butin sasi senpat. Ngai kublai ya kahima mau pelang. Tonang kiu iran. Ka konstituensi mau pelang. Ka konstituensi soyok. Tonang kiu iran syafran. Kamtam ya ilung dok badon burong. Ngamut ong epi. Tonang kediu ya kanam ke burong jong kanikalau kentang. Namarkani kelado nakatorisma. Jong kaportei barok kawai. Doble berku yang iwe. Bat na ngesken baka jela ka jong ikan nangki. Nang di syakmat. Haki liang. Bat ki benta barok kawai. Nampak ya